मोइना बफर जोन कौरिदो अदुजु चुमनगी मिथाइम का मागी मियाम दुदैदा मियामबु सुमननब पंगननब खंगजदब मियाम दुदैदा नमथाक तौबुगी वारिनी बफर जोन हाइबो पोतो मदु पॉलिटिकली कनामतने एक्सेप्ट तौदे मोय खक्तना कोइन तौबा मोय खक्तना सेमगतपा वाही अमनेबा अदुना हौजिक लेरिबा मैमजिदैदा जियो पॉलिटिक्स की ओइ वाफमजिंग असai ओजा जलान हाबिगे मैमजिंग जिदैदा अरानबो यावदेबा कना करम फुरुपु नमदना बो होनरिनो कमाइन तौरिनो थंबिगे वाफमजिंग दो लोइ चुमेबा अदुना पॉलिटिकली करेक्ट ओइबा फिबमदा अखोइ जे येंगागा पॉलिटिकली मैच्योर ओइना खोंग थांबा मचंगबा हाइदारे अदुना स्टेट फॉर्मेशन जो ओइरोरोइदबा मरमदी मणिपुर की लेरिबा टेरिटोरियल बाउंड्री जे थुगाइरकांदा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन में पीगे मागी कइनोमा स्टेट में पीगे हारगदी 2/3 मेजॉरिटी ना कॉन्स्टिट्यूशन जे अमेंड तौरगा पीगे दौनेबा मधुसु हौजिक लेरिबे एनडीए सिदैदा मधु लेइतेबा मधु ngमोएबा मोइबोक्ता लेरिबा गवर्नमेंट जिबोक्ता सी लाउना सेमगेबा गवर्नमेंट नेबा अदुना ममांगदा काश्मीर थुगाइगी बदुदी मोइगी 2/3 मेजॉरिटी लै अदुगी 2/3 मेजॉरिटी दुदा कॉन्स्टिट्यूशन जे अमेंड 370 जे अमेंड तौरबा मतुंगदा काश्मीर गी ओइबा कइनोमा सेमगा मदुगी सेक्शन 73 दुगी मखादा यूनियन टेरिटरी सेम गिवने से सी पॉलिटिकल रियलिटी नेबा अदुना ngasi मणिपुर थुगाइबा पांबा कांगबु मना पॉलिटिकल रियलिटी गा सुक्षम समनदबा कइनोमदा मोंद्रंग अमदा लेरिसे मसी मोइगी अरानबो फिबमनी इंडियाना मोइगना मतम चारेना खलकपम मिकुपमदा हौजिक लेबे सिक्युरिटी जिंजा लौथोखिबा नुमितमदा अदुम चंदोक चंजिन जु याननेबा मोइने थिंबसु ngमोएबा अदुना तौरिबा पॉलिटिकल ड्रामा सिदैदा अखोइगी कई हाइतारे खुलाई ओइना सिजनबा याबा स्टेटना मागी मेकानिज्म ओइना सिजनबा याबा कांगुजिंगदो प्रॉक्सी ग्रुप ओइना सेमकांदा लेरिबा जियो पॉलिटिक्स टुदैदा मोइना खुद थाबगी वारिनी मणिपुर काइबजु ngमोय आइना हाइजनिंगिसे टेकाउना लांदारखरे अदगी अवाना लांदारखरे चई तरे सुखुनता खरे ब्रिटिशना चई लिसांग सिना मणिपुर थुगाइना न होनरमे थुगाइबा ngमददन ngasi मै अखोइगी मणिपुर फुरुप से मणिपुर लेबाक से ngasi मपुम ओइना स्टेट मोइना लेरिनी सिजु स्टेट ओइना थुगाइना न होनर तमदा पार्ट सीदा लेहलमदना मयाम अम तौग्रे अदु मणिपुर मियामगी इहोना मणिपुर मियामगी इहोदना मरम काना मणिपुर जे स्टेट अमु गेन तौरखिबनेबा अखोइ जी पार्ट सीगी स्टेट की पार्ट सीगी थाकता थुगाइबिरमबनेबा मदुगी ममांगदजु अमुक मणिपुर जी मचेताना थुगाइननब पूर्वांचल प्रदेश सेमननब मणिपुर जी डिस्ट्रिक्ट अमोगी थाकता थमननब होनरप मतमदा लमयानबा इजम इराबोने लुचिंग कांदा मतमदुगी लायोय खरबी पाइपु म्यामना होदजर कांदा मणिपुर जे मपुम मोइबा मणिपुर मदु ngaga लाखिनेबा ngasiजु ngakpa ngamनेबा कनामतगी मतिकना इंडिया दि तोक्रो अमेरिका लाकेरा रशिया लाकेरा मणिपुर थुगाइबदी सुंगम ngमोएबा मसी मणिपुर मसीबु कनबगी रेस्पोंसिबिलिटी दे ngasiगी लेरिबा मणिपुर म्यामगी रेस्पोंसिबिलिटी नेबा अदुना कनामतगी मतिक सुओइदेबा अदुना पॉलिटिकल मैच्योर मोइना खोइजे पॉलिटिकल मैच्योरिटी मदा पॉलिटिकल रियलिटी मदा खोइजे पुखलकांदा मणिपुर जे कन्नी ngakani बफर जोन की मतंगदा लेरिबा पोसे आइना गसा हाइजबदो बफर जोन लेते एसे पॉलिटिकली करेक्ट ओय तबुदबु मसे कुकीना नत्रगा मणिपुर थुगाइबा पांबसिंगजुना कोइन तौरकांदा मसी बफर जोनी हाइदना अखोइगी मिटमांगदो उहलगा अखोइबु चुमनबे वार चुमनना होनबनेबा मसे केदोंगैदा मोइ माइ पाकपा ngमोएबा अदुना इंडियाना लेरिबा आइना ngसाइ जो हाइजबदो मणिपुर गुम्बा बॉर्डर स्टेट अमदा लौर अखोइगी एनी फिबम अमा येंगकबा आइसा ममांगदे इंडिया की लीडर मैम अमना हाइग्रबने मसी चुमनगी लॉ एंड ऑर्डर दा पॉलिटिकली ओइबा लेंस ता खक्तगी येंगबा यारोय सिक्योरिटी की लेंस तगी जु येंगदबने हाइबा वाफम से मसी मोइना हजन हजन हाइग्रबा वाफम नि मसी मणिपुर की मिजोराम की लोइनमक त्रिपुरा की ओइबे आइको मसी मोइगी तोंगानबा तंगाइ फदबा मोइगी कइनोने अखोइगी वारी नतेको अदुना मणिपुर मियामना अखोइ हौजिक से यामना पुंग लेताना
mikuk na hum sing na akoi chection na yengminaba khong thangminaba apun bagi free if there is no buffer zone like tar ga security forces mayama muji deploy tar especially koi inter community movement to wasida koi nga aga si leibe post le duga denying ground reality hai tare koi governor ki statement is mind hamjegi maramdi regardless of official statement de facto oina di huzik lai sina madam oira kan da achoba hindrance sama oira ka koi movement to ya jemi kamai thambi ni uza politically buffer zone leite se dum chumba ko chum have the politically buffer zone ama state ki manung da leibe ade aduna governor na ngarang pir statement ji politically correct neba aduga buffer zone leiba pami ji akoi gi manipur thugai ba pamba kangbu jing duna masi moine claim do bo to neba ko security jing na nga aga thami ba jaga jing du buffer zone ni have ji Manipur thugai ba pami ba furup singduna claim toba adugumba kaino mane mase akoigi official oine gazette thoga leibunate kaino oina leibunate aduna mase moigi defecto oina moina claim to ribo poto akoine accept to su sum de boy ba politically madu sum akoi chum de buffer zone ma leire haidana akoina akoi manipur gi apun ba saktam sagat pa pame ba kangbu madagi amuk akoi ni accept to buze recognize to buze masizu politically amuk chum de aduna ngarang piri ba statement ja politically piba statement amne ba governor na hari ba pocha buffer zone leite hai ba pocha politically chum ba pot amne ba aduga manipur thugai ba pam do ba akoi gi oina su moina manipur thugai ba pam ba jingna piri ba claim do akoi ni accept to buzu mu politically chum the report oiba haitare aduna masidi diplomatic oiba akoi gi understanding ni haitare aduna manipur gumba akoi gi laibak thibadagi border oiba haidi border state oiba lebak sidai da di 1972 da manipur naning akoi gi manipur ne state root phangaba matung da india gi luching baching na pi gi statement jing da bokta kamai yauge da Manipur gumba border states things da akoina any development gi oibe ai approximate lakwa matam da mado akoi sumna gi law and order gi condition da gi yengba yaroi madu security gi lens da gi yenga da bani guys india gi luching baching na high green ne bako adugi moigi security gi lens ki yengba fibum du da gi ni 1950 aita the armed forces special power act kai ne am the draconian oibe act ma notice the imposed oduna thammi ba adegi tongan ba khoi gi kai hai tare tawhi da thabak mayam ma tawro lakhri se mizoram da leige ba bombing gi magi incident sing ko masi security gi lens da gi yengak pa miyeng jing ne hai tare aduna hojik Lairiba Manipur gi fibam jidai da akoina law and order gi fibam da gi akta interpret to ya da fibam ma leiba mase akoi gi wafam na te ko india gi oiba central government gi union government gi oiba magi keno ne aduna 1971 da article 370 c gi wafam magal akoina 1972 de state root phangdringai da article 371 ga thamjandra ko chandra yamna prepared moina proper planning amada thamami ja masi madugi angle du degi neba aduna hojik manipur da chathariba phibam je 2023 gi may gi matung dagi laiba magi lebak ngak pagi administration gi moong ja masi karoi da lakrage da control theory hai ko warlike condition jigi control theory ngi makhada lakreba madugi approach ki makhada lakreba aduna battles gi magi dynamics khang de arakta adagi strategic decision making ji mathau tarakba adagi laiba modern warfare gi fibam jin kaino torokta ya da aduna forces myam jing je disperse to de ya da sigi myam ji de ne ba ngasi akoina security gi lairiba magi whole angle myam jing je khoi dom de gi yeng te ya de aduna moina OODA hai double ODA moigi theory gi matungina observe to ba orient to ba decide to ba adu matung de act to ba gai na ko
aduga command and control ki phibam si yamna mek seng yengakta ba yadaba adugi ni moina security advisor guy na hana leram daba post sama create to rei je kai you know the decision making je moina kai hage da strategic oiba decision making ma mathau tare ba aduna control and command ji mapum moina pasalakta yadabani na control to unana ba honar ko matamda moina masi mapung oina parakta yadabadagi ne security advisor guy ne la aising ja aduna masi angak pa thodok incident am bong nate malem da thokiba thodok sing sidai da tongana theory macha mayam khaido ga thamamani madugi theory digi manung da ngasi manipur da sigi pochisu panjalei ne hai tare aduna ai da hauji yamna lurei di kaino da Manipur ki suji understand tawna da bohona rakpa moina hana leirim be predict torum potu amuk moisi conflict manage dynamic hai go adumaina phibam je sagat na bohona rakpa matam da tangai faduna moigi tobom tope step sing je toruk pune ba aduna sidadi politically akoi da lobom topa step sing je yamna dynamic oina akoi lobom changi akoina kadai wai bokta akoigi haibam thokpa akoigi tobom thokpa je kadai bok lei adigi ni kadai bokta akoi je hairoi dage gai je si yamna mek sengna yengbam chang bai tare aduna ni buffer zone ma manipur da lei se masi politically akoi kadai bok accept tobom thoi natraga tobom thokta ge se hojikti madugi oiba political oiba akoigi political maturity ma leina ko akoi ji wangang ba thabok to ba ma change ba aduna ngasi governor na buffer zone leite hareba manipur mi loi khange leidira leitrira tawrira tawdrira je manipur khudi manipuri loinamak na madu understand tawe adu eraga su masigi akoi da leiriba political advancement jina karino aduga leitre sina karino se kodamoi ngasi notice akoi gi media ke no mada army chief amana haigre manipur is stable ore politically manipur das khogi ingda taptaba je purakre haire ko kayam yamna pureino puraktin khoi loi madu unari nga tane ba adubu masigi akoina kadai bo accept to doino kadai bo na to roi doino accept sai bo to kana akoida politically akoi je kayam yamna advancement oi dege se akoi yamna mamota na nei na bam sang ba hai tare aduna Honorable Governor na Manipur da buffer zone leite na haiba potcha yamna clear oiragadi free movement jahan biro yes to biro akoi amadu akoi accept tawjarage akoi gi oina maitai sing gi oina di natraga apunba Manipur ama pamjaba miyam gi oina di hojik Manipur da ingda tabthaba sa yam tasing na pami aduna bu kokomi na tampak te any community ma lakpada akoi athing ba thamde gai na haire je masi akoi gi political maturity gi level do madudai da haire ine ba masi school of thought kha de lakani ko yaning ba kangbu umsu leini yaning da ba kangbu umsu leini adubu ngasi gi leiriba Manipur gi aruba phibam jidai da yekna basing na target torisi karamba furup no karamba community no handaki megi tang ahum dagi thoklei ba lan sidai da namdhaningi ba bji kanano karino se mau cha na yengagadi aikoi politically akoi je amna mature oina thok to bom changi aduna buffer zone leite ayo famja akoi Manipur miam loi khangi tagudabu akoi kadai bok jauna akoi se political maturity ma sagat pa mathok tari ge do masidai da akoi mayek lana chatni na bam change je ai main thamse okay ja political maturity ma sagat mathok tare maram di huji politically leite governor to hai akoi gi thangna ba mikup ta home minister na to hairak pa chief me akoi gi prime minister na hairak pa ya there is no buffer zone in the state a buffer zone leite na do akoi politically adom da yengta din hairak pa but lakni aduna akoi swai matang kidai da akoi su maturely act to ba sigi pochima handle to bogi mathok ta ba simu su leire adubu the ground reality da di akoi ojana ju thambi gi leiter ga di free movement le hello to kasin ya hanbiro ha pochima adugi clarity gi madi governor na ka maina haifam thu i have pot to masu adai du su lak turim ni leite hare but
buffer zone si politically to da officially laite hairaga so we cannot deny the reality ground reality did deny to wa yaroi da ponda na da dum question ama dum lakturi haitare aje ja civilian sing ji huji chathok chasin da restriction tore matam sang toram da na awaba mayamam thengnare bandana huji akoi buffer zone se politically there is no buffer zone adu targadi kana na mayam sibu lephali bano kana na changthok changsin ya handri bano haibasi governor na kari paukhum pifam thoi haibasi because governor is accountable to people comment han bini user aine masai sai je buduni hojek to river india ki magi kemo ongdi control theory ne ba leiriba ihosi control tongna na ba khanari ba ani du sangna na ba disperse side to hon ba hai tare ko adu ki potu daida security sing sina jaga jaga sing sida leiraga amaga lapthok na han buje sidaida koi gi manipur thugai ba pam ba kangu sing duna magi miyam do adu daida mithai am kak pizera thon bune ba asigi leiriba pose buffer zone ni akoi separate oirobani haibagi moida mithai ma pizeraga moi panga raw leibani sizina ma politically madudaida achumba mbo yaudeba sigi reality si moina politically moina manipur da buffer zone na haire is kana ne design to ba kana na coin to ba he no haiba wa fam ma laktro 2023 gi me gi tang ahum de gi tholok pa irang jidai da buffer zone haiba wa he ma la ise de facto oina maitai na su ya da ba india na su ya da ba tawudabu manipur thugai ba pamba kangbu du khakta na coin to kan da moina semgal laga buffer zone haibni madugi poto akoina accept tawum thokte haibni da sumnagi akoina sapya da una moina somda lakpa ya deba adu da moina ai akoi separate oire haibai wari ne ba madu matam khragi mithai pizaba ne pizaba nate mithai umja ba hai tare moina madu dei da angang da thembai type da thema thambai wari ni madu mangdrang ne ba madu mondrang sana ba ko hai tare state formation ga communal riot ka hiramam to da mari leina deba ai masi hanjan myam do haijagrabani telangana sina khwaidagi sangba telangana state sembajina khwaidagi sangba magi struggle chatki base india gi oina moina oeba makhalam tagi kanglupam tagi rang ka shu madu daida maiche na de hai tare aduna manipur thugaina ba honarakpa matamda madu constitution amend to bom changeba constitution amend to bom matamda la hojik leiba india gi government je sidaida 2/3 majority leiteba moina ngasi government semi di simple majority the same baneba aduna state ama manipur ji thugai ge harakpa matamda natraga constitution ji amend tor ke harakpa matamda madu 2/3 majority matau thaiba aduiduna kuki na separate administration phangni na hari ja mondrang neba aduga moina buffer zone kauri do aduju chumnagi mithaim ka magi miyam du daida miyam bu shumna na ba pangda na da ba khangja da ba miyam du daida namthak to bugi wari ni buffer zone haiba poto madu politically kanamta ne accept to de moi khaktana coin to ba moi khaktana semgot pa wahi amne ba aduna hojik leiriba mayam jidai da geopolitics ki oi wa famjing asai oza jalan habi ge mayam jing jidai da aran bo yaute ba kana karamba furupu namdana bo honari no kamai tori no thambige ba famjing do loi chume ba aduna politically correct koi ba fibam da akoi je yengaga politically mature oina khong thangba ma changba hai dare aduna state formation ju oiroroi da ba maramdi manipur gi leiriba territorial boundary je thugai ra kan da separate administration ma pige magi kaino ma state ma pige haragadi 2/3 majority na constitution je amend toroga pige da ne ba madu su hojik leiriba nda si dai da madu leite ba madu ngam moeba moi bokta leiriba government je bokta si launa same ge ba government ne ba aduna mamang da kashmir thugai gi badudi moi gi 2/3 majority lai adugi 2/3 majority du da constitution je amend 370 je amend tor ba mutung da kashmir gi oiba kanoma semaga madugi
section 73 dugi makha de union territory same given as a si political reality never aduna ngasi manipur thugai ba pamba kangbu mana political reality ga suksam samna da ba kano ma da mondrang ma da ladies masi moigi aran ba phibam ni india na moigna matam sare na khalakpam mikupam da haujik laiba security jing ja lokthokhiba numitam da adum changdok changjin ju yana ne ba moini thingbu sungam moeba aduna tawriba political drama sidai da akoigi kai hai tare khulai oina season ba yaba state na magi mechanism oina season ba yaba kangbu jing do proxy group oina sema kanda laiba geopolitics today da moina khut thabagi wari ni Manipur kai bezung amoy aina hygienic is at tekhauna landara kre adigi awana landara kre chai tare su khunta kre british na chai lisang sina manipur thugai na bo honara me thugai bangam de ngasi me akoi gi manipur furup sa manipur leibak sa ngasi mapum oina state amoina leiri ni siju state oina thugai na bo honara banu tam da part si da lehelam dana mayam ama tau kre du manipur miam gi ihona Manipur Miamgi Hogdana Marama Kana Manipur state amu gain to Kivneva. Akoiji part Sigi state ki part Sigi Takta Tugai Biramava. Madugi Mamang the Zumuk Manipurzi Machetana Tugai Nana Purbanchal Pradesh same Nana Manipurji district Amogi Takta Tamnana Bohonara Matamda Lamyan Baism Mirabon Luching Akanda Matam Dugi Layo Krabi Pai Pumeamna Hota Jarakanda Manipurze Mapum Manipur Madum Nagalaki never Nasizunga Pungam never Kanamtaki Matikna India di Tokro America la kera Russia la kera Manipur Tugai badi Sungam Moeba Masi Manipur Masibu Kanbagi responsibility then a sigil Manipur Miamgi responsibility never Aduna Kanamtaki Matiks Oideva Aduna political mature mo ina khoi je political maturity mada political reality mada khoi je pukalakanda manipur je kanni ngakani buffer zone gi matang da leriba potse aina ga sai je bu buffer zone leite ase politically correct hoy tabudo bo masai kuki na natraga manipur thugai ba pam jing ju na coin tor kanda masi buffer zone ni haidana akhoi gi mitmang do uhalaga akhoi bu chumun bei war chumun na bo na bane ba masi ke dongoi da moi mai pak pang moi ba aduna indiana Lairiba aina ngasai jo haijabado Manipur gumba border state amada low akhoi any phibam ama yengak ba isa mamang de India gi leader ma amana high grabani masi chumnagi law and order da politically oiba lens ta khakta gi yeng ba yaroi security gi lens ta gi su yeng ga da bani haiba wa phum sa masi moina hanjan high grab wa phum ni masi Manipur gi Mizoram gi loina mak ta Tripura gi oiba ai ko masi moigi tongan ba tangai fadaba moigi kenone akhoi gi wari na te ko aduna Manipur miamna akhoi hojik se yamna pungning leitana mikup na hum singna akhoi checkson na yengmin ba khong thangmin ba apun bagi frep ama lawmin ba se yam tangai fade na ai dmai thamse okay uza yam phajana uza na thambire political leaders in Philip high time we need the strong political will of strong political leaders I was in uza kang lepalo za aroi beguna swai area sa uza mo thambio hujiksi Manipur gi miam gi kwai laibak thiba tangkaksi hujiki political arena sile de khoi de kamai urake da ruling da laiba kangbu jing su lengak sem bado oina hena miyeng changba adagi opposition da laiba kangbu sing sina mu kai lege da yam thune election tawrerga akhoina power thuna paihuna na baina adom da dum khalage laiba adagi tongan ba kangbu mana mu kamai lege da ngasai gi radio je tang kya da ta doino na ngai laiba kangbu mo ko adagi di somla kandra Gandhi kan na bhona ba kangbu mu ko hai ba di akhoi di India gi leaders sing na central leaders sing na hai ba da koi taroi gai na hai ba aduga nakan da chatho ga na maniraga bachao gumba samvidhan bachao tawlei gumba Manipur kandoji karamba party no kanano hai ba poche swais de amlure Manipur myam gi kwai lai bak ti batang gak se masine haujik akhoi gi mang da tariba akhoi gi khwai de gi maru ba issue je kaino haragadi haujik le riba IDPs myam jing sam sigi resettlement jine yes
Sigi resettlement sigi wari si tawdring ji dai da somna kan radio ta na bom ko chen che lei ba somna kan na Gandhi ba chaw na taw lei ba Manipur miyam se sigi kwai de lai bak chi patang kak se sigi political arena ne ba ko gi de lai ba political leadership se masi Manipur kan bagi issue si dai da he na thawai yaw gi mohta adagi moi gi central leaders in hairak pa poto madudai da ne he na luching hai aduda ne he na lummaga lai ge se sidai da ne ba hujippu kari no ba khoi gi IDP myam jina sidai da o khongai kap tana lai ra ba mutam sidai da moina on thong on din taw radio kharam ta lai ni kharam na Gandhi ba chawng taw lai se si asuk yamatik Manipur gi laimai ji ga Manipur gi laihau ji ga chuna da ba kangu ne na idi lojun nge hai ta re ne ko aduna haujik akhoi da buffer zone adu da akhoi kem khang de Manipur gi IDP sing se angi ma gi han leiram ba khunthabam sing to dai da amuk an khunton bi ho madu honorable governor no hona bam changi Manipur gi leiba politician mayam jing na madu dai de hena emphasis lobam changi central leaders jing na natraga India na madu dai de hena akhoi khuduk thabam change ba aduna Manipur gi haujik leiriba tangkak sigi issue hairagadi IDP sing se sidna magi leiri doriba magi han haujar pam fam do khoiri na pam ta pam jing do madu dai da amona khundon madu ne aduna Manipur miyam gi khwai gi laibak thibadi ai khoi gi leiriba political leadership mayam jing se masi gi leiriba mentality sine ba aduna Manipur gi energetic oiba youth sing se thongna phaba youth sing se masi haujik mikap thok pam changi akhoi chap mana bam changi akhoi gi khonjel am to bam chang oibam thok pam changi ko matam du dai da Manipur se kan ngam ne ba madu natradi Manipur kan bai se America la ga su kaloi yes atop lebam tan kaloi Manipuri miyam akhoi ne kan jaga da ne ba aduna Manipur gi haujik lai riba issue se kari no hara gadi buffer zone gi mawtang dai nai se duni ka sai politically akhoi correct oiba understanding of the chatpam changi buffer zone ze Manipur thugai pa pam bujing na design to ba coin to ba moina puthok ko hai ne ba ai khoi gi wafam di kaino di Manipur miyam gi oiba Manipur gi apunba gi phibam sagading ba Manipur miyam gi oiba apunba kholau di kai oibam thoke har ga di Manipur gi leiba IDP sing se sigi magi khoirui na phom tabam jing do adu dai da amona khundon bu du ne ba radio ko na samrak ta ba yai ba Gandhi sam ko na kan be ai hai wa phom jai si dai da okay thank you so much yam phajana ozana phajaba phom yam ma tham